tango amala olo chungchung kegora o denzo la homa chipu dawa khache phaldu tiki ye tham ani pa amala olo chungchung la homa chipu tiki nyam to la khala dawa khache ne o tiki ye tham zamling chuden henzo ki ame homa chipu the chugu ke bane dawa thuk phartu chegyo ba thang dawa thuk ne loini phar ame homa nyam thu chugu shela chegyo be lamde na yu chugu shela the thuche maren kong la ya te ba ina chugu la lucho chewe ne obesity thang gyuma ki neshi so na ki nyenga yu ame homa ni chugulaya shindu khel chemboi ame homa nang ki carbohydrate protein fat vitamin mineral chegi che the dawa chupar gi chugulaya che khaju gyo ba the yo ba thang seju tenje chugu chalong thang lebe cha ruko chugu supe wangbo chelaya phendo chemboi ame homa tungkhen ki chugu the rikpa thang IQ yang yagayu ame homa nang tu immunoglobulin yoba thei chugu laya naja manawe phendo yu theyang chambe neshi thang thogo she ki neshi the ame homa tungkhen ki chugu nang laya nyungayu breastfeeding ki amala phendo khariyo tam nuso ham breastfeeding ki amanaya phendo chambu yu tugu kecharwe jela ame phune the tugu maki ngwe ki phune shin soya ki phendo yoba thang phune ne tugu kecharwe je ki dyun ring tha themba ham postpartum hemorrhage machawe phendo yu nuso choken ki ame na nume jene breast cancer thang ovarian cancer naya ki nyenka the nyuwa yu chugu la homa tetu ama thang chugu phar ki chewa chero yongwa thang ame semkam chuden yapu yongwe phendo yu ame semkam chuden yapu yongwa ina nangmi nang tu chewa thang shide digi che yongi re